Halo teman-teman, jumpa lagi nih di channel Encang Akmal. Kira-kira kali ini kita bakal dapat apa nih teman-teman? Yuk ikutin terus perjalanan bersama Encang kali ini ya teman-teman. Wah, ada pop-it teman-teman. Wah, ada pop-it kupu-kupu teman-teman. Ore, Encang dapat satu pop-it kupu-kupu di teman-teman. Bagus ini pop-itnya. Wah, keren nih teman-teman. Alhamdulillah, pencarian pertama kita dapat satu pop-it kupu-kupu teman-teman. Kita taruh bawah dulu nih teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Mungkin banyak nih di pohon-pohon ini teman-teman. Yuk kita lihat. Wah, ada apa nih teman-teman? Wah, ada ondel-ondel teman-teman. Wah, ada ondel-ondel mini teman-teman di atas pohon ternyata teman-teman. Lucu nih ondel-ondel warna putih teman-teman. Wah, alhamdulillah kita dapat ondel-ondel teman-teman. Wih, mantap. Kita taruh lagi teman-teman, di sini kita kumpulin. Waduh, di mana lagi ya? Wah, ini ada lagi teman-teman. Kesian nih ondel-ondelnya teman-teman. Wah, kita ambil dulu teman-teman. Bagus nih ondel-ondelnya. Mukanya warna merah teman-teman. Waduh, kasihan nih ondel-ondelnya teman-teman nih. Sekarang kita taruh lagi teman-teman ondel-ondelnya di sini teman-teman. Ketemu lagi teman-teman. Ondel-ondelnya satu lagi teman-teman. Wah, ondel-ondelnya warna putih. Cakep nih. Ondel-ondel perempuan teman-teman. Wah, seneng banget ini. Kita udah dapat banyak ondel-ondel teman-teman. Wah, lucu nih ondel-ondelnya. Kita kumpulin lagi teman-teman. Kita jadi satu di sini. Teman-teman, kita cari lagi. Kita dapat apa lagi teman-teman di bawah pohon besar ini teman-teman? Wah, kita dapat nih teman-teman. Boboiboy teman-teman. Ini sepertinya boboiboy petir teman-teman. Wah, keren nih boboiboynya teman-teman. Mantap nih, boboiboy petir. Cia. Kita gabung bersama yang lainnya. Wah, itu sepertinya ada ondel-ondel teman-teman. Wah, kita ambil dulu teman-teman. Wah, bagus nih ondel-ondelnya. Ondel-ondelnya ada kumisnya teman-teman. Bagus nih, bajunya warna hijau teman-teman. Wah, rambutnya banyak. Alhamdulillah. Kita taruh lagi teman-teman di bawah teman-teman. Lagi nih teman-teman, kita dapat apa lagi nih kira-kira? Wah, kita dapat ini teman-teman. Boboiboy lagi teman-teman. Bagus nih boboiboynya teman-teman. Waduh, ini boboiboy apa nih teman-teman? Boboiboy petir kayaknya nih teman-teman. Bajunya cakep, boboiboynya warna orange teman-teman. Ore teman-teman. Wah, kita dapat banyak mainan hari ini teman-teman. Sekarang kita bawa pulang dulu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe yang belum pada subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.